Ngizothanda ukuthi ngikubingelele ngiphinde futhi ngikwamukele khona la kuZimi Live. If ufuna ukuhlezi updated ngezinto ezenzala khona la eMzansi, ungasubscribe le channel uphinde uklike ibell for ama notification. Kwi-video yethu namhlanje ngizobe ngizokhuluma ngaye lapha na uZekhethelo. Remember last time ngakhipha i-video ngikhuluma ngaye lapha na uZekhethelo. Ngangikuphathele indaba ezayingekho mnandi ngaye lapha na uZekhethelo. Indaba ezazithi uzohamba khona phana kuZalo. Nangempela kho bekuyiqinisa impela baconfirmile ukuthi uyahamba. If umbuyelo uZalo ubonile ukuthi wenzakaleni. Kuze ade celebrate uthola umsebenzi le phesheya khona kubhlungu ukuthi ishiye character kade sihleli nayo khona ke indaba ezimnandi ephumile ngaye lapha na uZekhethelo ukuvela ukuthi uZekhethelo ujoyina yona lapha na iDurban Journey edlala khona phana ku-TV iDurban Journey nyama drama athandwa kakhulu khona la eMzansi. Remember ukuthi iDurban Journey ayinasikhathi esithi iqale ngayo lapha unyaka 2020 ngayo lapha October and kuvela impela indaba ukuthi uZekhethelo ya movie yakuyona. Remember ukuthi iDurban Journey lo lapha na Uzalo hostela namanye nje ama drama amaningi engawabala aphethwe ikhampani eyodwa ebizwa kuthiwa i-Stand Class Production. If wa notice impela wabona ama characters alamanye emovie yakho lapha kwi-Durban Journey ngabala bona lapha othulane noMcebo naye lapha uZekhethelo. So impela indaba ezimnandi ukuthi uya movie yangalia cause akayi kude still sisazombona. So abantu abaningi ade beworried ngokuhamba kwakhe kodwa impela sesijabulile cause impela siyazi ukuthi uyakuphi. Into abangayiconfirmi ukuthi abashonga ukuthi udlala irole ukuthi uzokwenzani lapha kwi-Durban Journey nabashonga ukuthi uzobe ubani but uyasina sikhona for so sikubhekela update ukuthi kahle kwenzakalani and abayishonga imbangela ukuthi why eshile kuZalo. Maybe contract ngeke sazi or storyline soZalo kushintsha kwaso ngeke sazi kodwa simhalaliseleke impela simbongela ukuthi uthole isikhala somewhere. Ungakhohlwa ukuthi ulike ukuze ngizolokhe ngu-update. Danke ngiyabonga.